Dynamite fort. Numéro 1 du rap malien. Numéro 1 du rap malien. Bam. PDG, c'est rappeur de Corée d'Amérique, c'est le monde là-bas. RR, c'est big up plan. Dynamite fort. Big up plan, 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 daddy do. Ko follow manu tam bonya bibina ñu la kuma. Ko follow manu tam bonya bibina ñu la kuma. Au ghetto man, super ghetto man. Au ghetto man, super ghetto man. Tamba de kan, super ghetto tamba de kan. Tamba de kan, super ghetto tamba de kan. Ko kora bora sankora jora nindi mina don pedo bogola gonu be fe na fo chocolat manu te fe na fo corolla 2020 fonga minula 2020 fonga minu. Rapo tene malen denche rapo de atwana ngondo fu sigile me to koloni fili. Koloni fili, fu sigile me to koloni fili. Bagadaji ka ko be sena. Kobe dugula murdan sigila jome se auna nime to akele gen beto kan poloku beto kan poloku au ghetto man super ghetto man au ghetto man super ghetto man tamba de kan super ghetto tamba de kan tamba de kan super ghetto tamba de kan Jomese Jonye filo kola biti kola niggas ni ma bonne bini kasi jonde ya pinyana ni ma barake kibe tanye menu meka kuma ayu bela kite filo jumangola biti jumangola urapu debe nu jolila au ghetto man super ghetto man au ghetto man super ghetto man tamba de kan Haha, Jine, amna. Bero don fora peru. Nyina 2020. Mena wedula. Che fanya ka jone besena rapula fanya ka jone sabe ka rapula fanya nga isba so tena sabu be fulo giri mal labo to be ka kana ka pera ba shase dele shukara ba ka tela jile bonga boli ka ma ba sa sa. Baje rapper motherfucker dunguno betnga gunungen dunguno betnga gunungen. Rapuma bana. Dynamite. au ghetto man super ghetto man au ghetto man super ghetto man tamba de kan super ghetto tamba de kan tamba de kan super ghetto tamba de kan amba de kan PDG Asetou lagare dagan tigi Tupac Sepe Geno Ghetto Adano ami yoko mulu uwe Tapi to kori